Ko te tīpuna whakaeke mai. Tākiri mai ko te ata. Tākiri mai ko ngā reo karanga, ngā karakia o te haukainga, huri noa i te pā o Matariki. Korei tūruki, tūruki! Paneke, paneke! Ko ngā hapū o Ngāi Tahu hoki e whakamānawana i te ara i takahia nei i a rātou mātua tīpuna. Tātou mao kuri, rōnei te wā, e noho onge koutou i runga i tēnei whenua. Te whare o te rua hiki. Tēnei pā, amo Ngāi Tahu whānui. He whenua papatipu tēnei mo tātou katoa. Atu i Matariki tai mai ki takanga, ka tiki peketā, ēnei wāhi whenua katoa, koinei te tuputupuranga mai o Ngāi Tahu ki te Waipounamuta. Ko taha ke te rua marama mai i te hokinga mai o te pā o Matariki. A hei tāla Rain Hawk, aha koa ngā whakanui i pā mai e tahi wero. Some of the challenges were around, one, the putia, how we're going to find the money to actually, attain the pā. The significance really is around securing who we are in terms of kuri, mamui, waitaha, and actually securing, if you like, the boundary for us as a people. That has been a struggle. There have been challenges around our claim on Matariki. I put it down to really how the Crown has owned us. We done measurements of the pit, and so the idea was to create a whare for the blessing and just give you an idea of what it was, how it could have been. Ko tā tipine o Regan tērā e kōrero ana mo te whakapito ngoi o te hapū i ēnei ngā hurutanga ko pahure, kia riro ai i te pā o Matariki. I have been greatly impressed with the recounting of the story and of Matariki. As I listened to the recounting about Hinirongo, I went back to the first time I heard that story as she revealed herself to her captor. The main point is that whole tradition and history is held together by our knowledge of places, āraki matatu. Mō ngā uri o Kātikuri, ko te hokinga mai o te pā o Matariki hei tohu, i te timatanga hou mo te hapū. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.